Ogocha ndini wa muka twende na unania witu kiokoni cha umundi otone utavitie twenena yolo wa Black Soldier Fly kana BSF ulani uwemi wambia kuongeleka muno ile mbetani ya ukamba twina muhimi kuma kani masako twenda umana awe alikangila tandini wanima na iteza siata ni chao kila witha wikwata kuma kwa tukitonye nita wa Robert tuko na indi ethi wawine kulio tutumie kwisila ili tukaenda imu itano kana mitandao ni itu ya mikomu kanilie na nituithi watu ikunikila ekulio yaku na indi kanitho che mwenu itu akiokoni cha umundi na indi wamukite hata wita wata na umete kaneba na mukanesa tungianga yume ya nondo wako nenga wina na kuona mucha kwa ni kaani kaani yedeo Bekani iliwe kani yedeo na ya karibu jeno muninge primary school pauni bo kwa mundani ni wo ni ma uwe ma chao actually ni ma actually uimi wakwa I've transitioned yani nini dhamide kuma uimi wa conventional ula kutumia chemicals and what have you ngoka uimi ute kutumia chemicals at all ni kuita agroecology kana agroecolojia Kiswahili kikamba tuina ndeto ya kikamba lakini no imi kwa kuwe no imi utumia chemical yoyote like fertilizer like pesticides isu asante mudhinya wa munde tuenda unene ya yolo wa Black Soldier Fly kana BSF kwa mbo tuelesya kwa mundu witha ewa izitwa thi umundi yoki ni chao nundu nini ma ngeni ukambani na tingeni muno tuina currently tuine sietwa ya Black Soldier Fly ate tu interpret tukameta ngi no mzimba wani mushikali nzio lakini no twende no tio inivedio sietwa yake kamba nundu itona ida tui makindu tutena sietwa ya kienyeji otherwise ngi enokie ila ubendu kuanzebe unethiwe na wetha winyitie muno na kwethwa kwina maundu maingi na tutena food security ithi nyitane muimi wa maembe na nginu te feed ya maembe ala mabalukanga na takwithi tukuna ina wingi wa kakiketa wa fruit fly kaibalukanja maembe maingi na nundu wa kucheck on the environment nundu maembe ameti kambi ni maemiti ya gases niambia kwa maambia kwa ni maemiti ya gases ila si winzeveni shongelele ubyubu wa ozone layer na sieka tautu itha tute kusubia mawithio loko maitu na in that case ngino originally you made South America origin kana musiwa origin ya yone South umawayo ni South America lakini juu ila atafiti maana iwe mayeka utafiti nikaenda to cut down on losses ndio wasisha nima ya maembe alamete kanga that is a loss usuti wasio na nikaenda wasio ndukethwe we mwingi no add value kwa wasio ngino ndo feed ya maembe asu mabalukanga ya introduce wako na tani muhimu we zaidi yani na add value yembe yi abaluka bandi ina mana pandwa kwa mana ni na add value nundu na ethia Black Soldier Fly ni ngumya leo wangu kusiakwa ila you cut down on cost ni ndithi aggravate na poultry feed ni endete yulu muno is very expensive kwa kiasi kwamba ainyingi manguku ni matono kuma out of business nondo lakini you tuithetie hii ni kusupplement na wisaidia ni whether feed ya nguku ni yakata ni gamu no kwikara kuisa ngalama na ni wakwata liwe na madini alama ilite na moso
this food is organic nundu na wasisia leula wangu ko no ongeletwe sindu some chemical sort of ni siongeletwe humo lewu ni organic na nikenda to maintain that spirit of kuma weni conventional actually tu angali na to either to complete organic farming ni kuondwa mawethi loko maitu na ni kuondwa na leula to produce with health and safe asante etoketa bau twelesie niliwangu kwata lakini twenda mbo mana ichokela cha tumia wenda ulika wemini yo na wambeti ende kwithwa ni precise wemi nambi 2015 2015 na no webinda yu nzebe yambi othuka muno yani wetara no nzebe yambi kuthuka climate change climate change ni wechambi nzebe yambi othuka na we saithia mostly mbua siku kondo kuna ua na seasons iti defined undo sinela asili ukitumini chu nondo kuna ubandi lukusu no naetie food insecurity wesaithia ninambi okulia what can I na ile kwikata nundu tene omae maitu asiai maitu ninona maiketha ndi wa mitoke ninona tuiketha nesa ninona monda ni kweli mwinge malenge makwasi and what have you so nona you na tumia mbemba hii sia hybrid kana ite sia ku ndio kwata kilango na ndondo yoko komeo bandu lakini na tumia ila situ at least ningona ye kanesa ndondo ni sisene na mawithi ululuko na sio kuma tene ni sisene na mawithi ululuko ni sise kuyandi just mbua ye ni sise ndu wakikala ya ingi bane sise na yiba uko wambie wemi wa agroecology na nobo wambile wa BSF inokie mituki yauka inokie ku mituki otondo nasya inokie mituki na timbinge timbinge tia emya ingi nayo umemete kwa ebinda yana hata nini medite for almost 2 years I think it's 2.5 years because now it's June I think it's 2.5 years nini mete kwa for 2.5 years kani kakiwatu yakaumete South America we wakakwatangia hata na wakwatie kwa shirika leta wa BTF Basic Tropical Fruits na manabo kuma meno usaidizi kuma USAID na juno madili ya na maembe niwaelewa is a factory juu ila kuokie nundu mayu collect wa maembe ku na mathi field nimekuwa nundu maembe manangikite kwa maybe they got the idea the technology from America you see the connection BTF USAID and America kwa uyu nundu aimi tunaina thina wa west yinu and here is the climate change crisis then how can we cut down on losses? How can we also create employment? How can we also value add? Do value addition to the mangoes, and that also provide an income to the farmer, Asante. Peter, tutwae cycle ya kakika kambela aba netumbe toike ino kaida ke kaima kana ithe awa ili hata nila muhimi waka uthowa yundo waka kwati yo ni chauke la uthowa ne asia te kulwe kulagwa nguko ne tumbikila kiko chao ni ndiaza kwata sungyo oyo balatu ambia ni fly kana ni tumbe lakini naona tuambia yi tumbe nundu tuambia yi tumbe itwa dayo wambila life yayo yambia yi tumbe life sako na waumabu uenda lava malava oi prepupa na pupa na hivi adult na yo adult sikala for almost a week na ikwa twambie matumbe etumbe yale chwa
akule kana mbo wetakila wa ile nacho naambia hii tumbi ukongulia ipe kilekelio ni witha na pe kit pe kit kitha akivo specifically for this purpose kaindo kase obitwe ka kit nundu milechata yingi niki nundu ni kuthi na ya dinde survive baya no gwa survive for only 7 days na 7 days isu yo ndira ya ngino ndisa it will come to that it will come to that you matumbe abe pe ilekelio tuseobasia tulekelio twa sai konge tio isi muthamba we konge nduili ina mela yindini niyo twa tuka ni ile la noka na I believe in practicals watu wangambini watu wangambini yosa mwigwa uhikwatania utiite tu spaces nondo matumbe malekela watu space ni tu yoka engi ikathinyesya mindo bwika ikalekya matumbe ngimweni lekasya matumbe 500 at once matumbe manata tu matumbe manata no ni tu yini ya manata nelekasya vinda yemwe kana yungi ya lecha niwe zindu mayaka na ni ulecha ingi ni waelewa nondo niwe sene mbinge lakini we na guarantee kile mwene kuonenga matumbe kunenga 500 ni waelewa na tiu ndu mwana nguku kama itumbi ni yangu kuia kwa hiyo lete na lecha ngukuia no mese sawa kwa hiyo ukawithie kile kalekelio ka utwa akiye ke matumbe maingi na wa vest ya almost daily kana after every day nundu ukaokethia tubange iye matumbe bau ukaumia matu ndo no mona ni moneka tipa nene muno lakini ni moneka wana kwa hizo naked ni moneka ya kwa hiyo umyebuka lekelio ni kau ukatwa abandu bangi beta wa kibwikio kauma kilekelio ni ukatwa kibwikio kibwikio chu kida ni ka container keki tweliwa twase mostly tutumia liwo wanguko either chick mash grower ama layers sawa wiki ya layer subau ka container ni kau na weki yabu we ka wet 50% wiki ya kiwo kiwo 50% wetness this 50% ni katikati wa dry na wet ene wiki ya that ngede yakikweteka yo drip na uyosa yukalekelio kaya tikala tuseobitie ka container ka ke net yulu yu yukailela kalekelio kaya ke matumbi yulu aka net yulu aka ne ka net ka net kano nikala ko muyu nikaenda kalawo matumbi ama achi within 4 days matumbi ani maile kuachi kwa umali kana mithenena depending on the temperatures yapo ya room temperature isi ya recommended room temperature kwa within 4 days nikeka hata ni kali ka na within 4 days wa thini we there tumino tuambe hiyo consume leusu windeni ila substrate week kani iko tumekisi ila mindo wekiye ila wekiye ya ni wana watu ambiye noe kanana tu for some time na kwa some other time ni tule ya kwika undu ibuku ya iti lakini practically kila viable kwako na kilo kiu make you succeed icho weka nyine kanga uka tukamina leusu view and by then chida si lava nene nondo kida kiki inu kinene kida kiki inu kinene kianada kwa total na centimeter millimeter ti millimeter yu ile millimeter ti meter like around na t centimeter ni millimeter yu italaisa so millimeter kwa uta ile ila kio 0 point something kana to 1 millimeter yeah lakini ndiye ndao kenga na nondo that one practical I have not done
okay saithia ko if mindo ndi measurement yakyo ndiweta lakini kida ki ina stage that no feed nguku no kitomeke ni nguku lakini nondo as per book that is what you are supposed to do but practically no kiwe ni nguku na that stage no te mwemionge that stage kwa you know though you chamina kwalika ikamina alika na guys practically what I've done not as per book this book ikita command na ya command na guya ko no to na kwema ku yani sia command lakini practically kiuni kitoneke that stage ni thitie tusui that stage I mean tusui otunaya ni thitie na ngaithia nguku that stage nundo ndienda wela stage sia buku lakini inaonete keitho kuma nundo saingi thia si mbingi kiasi kwamba ndina containers sia uyethesia sia uyethesia nundo you it is kileti kimwe ni chailo ya nguku 10 for some time yune alikuwa lava yuba unike ino yune kainuke came between 5-6 days we kioba nondo etumbi ya mina 4 days la na wakaya teba wakaya dishabu ko ukamina liwo na kakana kataminete no transfer you to kileti kenge kinene kila wikite ula leuna isie wa nguku wa tuta kana west ya pig kwa unaonenge no kenenge kikoju kila changuku kana o masilia liulo mutia lilio ngima mutia lilie kana o makulio mesilia ya maikoni kana o makobi umetie sokoni wa buna bongo nengela pengine ala maembe stage siundu juisi ambi yoya na ni matunda meba ndo ona mabela ini nenga ni sini kutabia kila uneka tikile ukuya itie ndo chiwe nikite na ngona kikido koma ndo na liulo inenge waile nenge liu nutritious kwasyo nikenda inenebe pele uto no nenga tuketha twitu ni wanenga twitu ini twayana twitu ini tuko kosia yetu kitwini na production ya kuyetha ye nini in that yetu ekunenge tuini size nini uikombea na kakika kawaida yu kala kanene nikeva ino nene neno ndiakitwe ta ukamesisia ndiakitwe ni ndasa ni rayi ndasa na nenzio yakitwe ta iswingi tutonge tukube lakini ine ndasa na wasiria nesa akweli tha yengi utono mikwata nesa na akweli utono feed nguku otuini ukamana nutrient content ya nguku mlenosu nondo it's supposed to give a hen from 25 to 35 protein content of nguku daily intake itaelewa yue mithana ina ni malika twithamia ina matukumeana ata tutwae bau bangi practically na kuyanira masiano na kamina lewo weba kataminite liwo so wiki nyeju ndo dhamia nondo ne believe ya kana kamina lewo ni ketha ke enough ku consume ya wikiletini yukilango ngotwa sawa that is my research nondo ne believe ya kana mwemi ni researcher na scientist na dia ile kuikia undu ebukuye kombia ni na ilogo a step further nondo mula discover kindu ki kia bikabau lakini there is still room na mwemi ni wailete there is room ukamana kila kiuthukuma kwako nondo ni believe ya kana solution kuma America is over challenge ni kani niwo and it will never niwaewa okay you can get the ideas amplify on those ideas, work on those ideas to suit where you are. Exactly. Ini wadhamisia ubangi. Ini wadhamisia ubangi.
7 to 14 days ama 7 to 14 days mindweni ya ile kwitha you in the best form nutrition wise and also that is also we can need to na kwita kana isu niyo mid life yayo na yupa nivo pedha ape kitumi cha kumea nundo buni ho uma cia oli wiyo wanguko no mneo nenge yi life yani i lava yi life yi dayo kana nundu kindu ki there are two ways you can also have it commercial nundu a kilo ya dried we sell at 150 ni wala wayo na yu nduta yi si life unenge muhimi ukwenda kuithia sindu syake na ndaendete kuithia uyu are you getting me tu mithacia nikenda withia nuto na umisto ila cia withia yu moyo methia na withia no wi ona kunuto na kuya stock no wale wayo wamina kumithia na wa kanyon whether that is dry na umethia we umethia nasia there are two ways ukekia kiwoni for 3 minutes then uyumia we dry the solar or sure direct sure na drying you leave at least a 10% wetness content then wayo na nutrient content ya yote the highest the dried kuliko the life yeah kwa ni usio uka dry nikenda nutrients content kana protein content ni the yulu yeah asante yu ya umaba kwa lava baba ikino ya i pupa tu yeah the pupa ni ndoloto yani tumite ndoloto na ba ni ndoloto yiba ndoloto pau kwanza yiji isayo ono kamiona ni wana tayakwie you in that process yikala the dormant paende na process you are making you making within no life span yayo no 35 days what was 35 gumye yisi tina no yunya yesi ayo 7 no koti alana yuko katweka kaki piuyu kayoko kwa 35 days lakini keka kinomere na monza yukatweka kaki no bitha monza keka langa munu komineli pupa na yobube na utethio no itwike liu kana lakini practically ninaona yangu kuija wana stage yesu no siesa ao ndoloto practical na practically ni siesa lakini ni the nutritional value either low yeah nundu na the best nutritional time ni wakati ye twika lava ye lava ye sort of brown sort of like fat like mauta meda that color of fat fat ya ng'ombe na yoka pupa ni try yako become more brown and more dark na in fact yo kibuku while transfer when it is black na yu baya kwa pupa na yo yu ningo mi transfer ni metwaye bandu bangi kana ye kaloba ni gwe beda ai pe harvesting nundu it is a process you pa uka harvest ati i black na ite move yani bu itembe acho ona wa make aba it is no one that are dead na leta bikite that stage wa make aba wona e move manya bika stage da kudhiu ukamie kyali kilioni ni wale wayu kwa wiwe nyaba wale ni black ana ndi move you go twa ukekia abandu kabese ni ukaikendu nundu yuba undesa ona ndio mekunika ni kana kunika na you etele we kale for a few days 3 to 4 days arch
itwike kaki itwike yungi that stage yo ndo yeka saa na movie aya ne yatwikangi nabo bawuthitha yikata witwa ndi sawa nabo you now you yatwikangi uka ukekea kiwu bandu imunuka wawoya obaunde ni wa kila kiti chayo you ya mina kwalika yatwikangi you ndi wakalaka kiti nguyeke na special net tipo you mane ne yuluka paune boko kawiki kiwu bandu twase kabese nini kana twase kana isani nini lakini hii sahani yake ya sponge kiasi kwamba kila kikumila ni unyevu yolwe sponge nundu watia i open ngino ni you drown babu ngirishu ukona yoka ikasabu ukasidi yabo kwa wika nyusa kuma babu sponge babu sponge ni nundu wale yake sponge ni siukwa na at the same time ni witha na sukali kasosa ka sukali bandu na osiki sukali no kana ukasidi obusiya yani ti echo ni kika induka titi munuka ko usi news ake wo na sukali obu nonge kiyoke wansuke bandu baso iye kiyoke wansuke for one sia kwato ni siolomabo okay isuti ondomwe na sia lomabo igwa ko uye na sukali no sukali ngwonga laki uko windio kakaenda kasabu obu yeah kwa huyu zuni wale usiyele wayo ni sida yusiende na wale jamaa na you temperature ya baushi ya ile da ye controlled nundu kwetha kwi kuthithu she they was active onagua thio kele aikomete so there is no mating isiana kwa while regulate that temperature 20 to 35 na ni regulate na chao ni chao wiki ya nivo normally is room temperature na niyo kasumba kala use yake while either wina curtains nikenda kwa vyuba ukadraw ya curtains like ngokundu siekawa you know curtains you should say regulate temperature na here you do the same you regulate the temperature na nisienda light muno no bega lebe na cheni nesa no nyabe lebe na cheni curtains isu tukadraw ya ikadichanzebe na pile dabe well aerated that is pile dabe nesa yeah no utuko no sienda cheni utuko ni provide ya lakini yenda cheni nyine provide ya nundu wako keep temperatures the right range sawa na kuya ndika kwa nevu lakini nika kila ngona kitona kutuma ni achieve actually maximum of what I want. Asante. Ningana mazama ito masembete ni watu elesia life cycle ya sio na baundo sio kao siana isi afikabu twesio kaingi kwa matumbi usikiele konge isi asante. Itoke ba yobata wako ija na muini mo. Number 1 ni ku cut costs down. You we kwako. Ti kwako you. Nundu ni mwethi wangu kusia kienyeji. Sawa, ndia kuya everything is going organic. Kwa uno na nundu liwa wangu ku paya kwa agrovet kana whatever. Withi ulumuno. That is given. Withi ulumuno. This is a supplement. Kana okindu kitona kutuma muvuko waku weka kugaramika muno. Sawa. Nundu ilo ethia utumia sindu hii is locally available material sindu hizi onde ndu doa nundu ni west sokoni ngimela tu yeslia tu akulia tujeba ya ulangi matote na ya tujeba ya liwe to tutakwa nguku mostly maiya manguku tu nyumba tu tutakile vinda tuchuka tusikie twa mix with the right proportions of water kwa uno iko ido ya liu winengo kikokela kiyo ndio ido ya na at the same time nundu mbemba without nasio na to splash sunflower sindu taisu
you had to them we say the nguku nutritional kana protein content yayo kana nutrition content ya nguku muthenosu ni at the end of the day ni wekata nundu nguku at that stage yayo ilo ya 50 grams si 50 grams yaliwo wandukani ula without mix ito kila kindu chothe withia pa kwa kunywa minenge the right nutrients cia nguku muthenosu utena nguku ni na mwingi si woto nonenga ni utea muimi wa ngulwe awe kindu kini ni sako nundu liwe ya ngulwe west ya ngulwe waete kwacio ni sifia no sioya ni sioya nguku ndu akia wasiete no liwe acio na ng'ombe ni sieka hata ng'ombe tuona ng'ombe nazo ni livestock livestock ni unewa these days kwa uno naona ni ukwete mbesa nundu muimi wa ngulwe wa ile kuka akathoa chao akathoa kwa uno we no mwene no withie nguku ciaku ngulwe ciaku ng'ombe ciaku na ingi no uthocie ukakwata ukwatita we mwe mbesa una kwa kilo is 150 is it is 150 na number 2 ni kunenga ebu nundu west ya nona leula wekiye ni sioka na sio ika turn that waste into organic sio nikio kunenga organic nundu west yo ekiala where does it go lakini with a very refined ni nona nisa ni siesa siaya ikakatwa kabulu kabupo wita wa fras usu na huo ni organic fertilizer utona ukakumia chao ukakumia mbesa at the same time no utwae mundani kwako ukaima ukusiaku na moso you ukosa frasi isu ukongela ni biochar ikunenga organic mindo nzeo muno organic fertilizer nzeo muno asante kwa ni kunenga liwa indo na nguku ni kunenga vo na ni kutethesha kumina west lai kwa kikokila kitena bata ni kuya na ni kucheck on environment nundu gases itsindu isi udecompose ni twa gases into the air ila siende na kuongelela kwa nange kwa ozone layer na no as you create employment they can create employment to your youth maka kikwatia nesa kwa youth ni kiasi employment kwa youth even us old people no it create employment tia source of income ila siakwa itino amethenya sumonza yuke keka kikaima oibi yaba nye ni nenga nguku ikaya sawa from other quarters no di na still ukaitungia enge oba obau ka mix yo leu na nguku no ikeka kikaima pio kwanza siendete pio nundu ona normally ona ngila ya kawaida ukona ye bandu nguku no itoma no isembe katoma well you know they more pronounced and they look nutritious to them ni siesa na no usikalile uibingete bandu ukaibingo ya sikara ne kiume no mwena atia kamulango ka kiti ke open dia siethia nundu chuma ikabisa kwanza sietele kamulango ingi uvingwe na nundu bayanza i survive after 7 days ama after some time ikusa that is why they cannot there is a population either in the environment nundu it's very rare for kamiko koma na kala kangi bayanza nundu population ya sio ndipo lakini uenda South America ni mbingi tainge kanona sio kuwa nazo no mbingi kuwa nazo ne mbingi no ti wild asante dawe ne kuli oruko serili kutoka ndai mwitano na nito kunikila ikula yaku timi no kelelia kaki katika sinula imene toka kinika mwenu ndu andu masiani kaeta yake ko mowau kakikaka BSF pema wau pengine kaeta kaeta kakika nundu environment ilokae tiomia ne environment ilokae kai wei kesa ukwata wo nako kayumana number 1
kayumana ti sawa nundu kayisa so ke wete wau ke kitata na ko ka uluka nundu na ti in the open kayisa ubikale uni wako wale wayo na winda yako no ikupe ko chances ya kwithwa katono spread wau kwando ni minimal na undu na kuyakino kindu cheo yes the other day no ni mundu ba ilobi watia wani ni na yu menda uku mana mikitio mukosho nundu no newie masia kubika bau tuyise undu kana be weta lakini ethe wecho ethe wetha ethe alert esobe yukiuno chondo nya kwikara tuika interact mundu tono mundu usuiwe ndaka interact nasyo nundu ikindu chao no kunikili no ndena ikwa ila muhimi ono thowa athowa kakika ke stage ba nikeka ima ni matumbe ni lava kana pupa athowa lava nundu lava niyo uwendo continue withia UCC no you ti tulinyo toyu ni stage issue niyo nundu niyo wailo dio continue kwithia kakaonenge production nundu nduyi kwa harvest unenge nguku nundu harvest wanenge nguku umia ingiba the cycle siangu wenda ukaethia nikaenda ika go in stage ya yangi fly stage andot nikaenda from there ika lesia matumbi na watondo wewe na sie mwile kasia matumbi 500 kwa kilo kana nusu kilo is enough for you to start nusu kilo kana kilo na chuto no thowa mbeza siana you normally ni tesa normally ni masia is around 500 lakini up to 1000 lakini nundu ningwenda imyingi mamanyikiu ni tesa onangi nenga emana substantial amount maimambi nundu ningwenda twithe tia ingi yeah nacho kit ni mbeza siana kit ni ngili tatu in that pe siuma na nonenga we na maybe ni mundu ndo kunenge na kileti kimwe is 450 lakini tilas moto mileti no utila mitungi ya 20 jerrycan liter au kaile sio nondo no nethesie nethesie wo when ne mindo population ya kwa yetha yeyi ulu nini tila isu asante soko ili hata nisi ukundwa muno andu mayenda uthowa it's nondo ino ne new technology na ye new technology andu ne preserved me kita o try newe na nondo mundu atwanete benefits by kati mun lakini ni maende ni interested that's fine nondo no nite ya mikadha ebinda hiyo kuna ya imyobumo kito soma na amame the main interested lakini kila ndo no tabia imini it's not a hard process yani tio imiwe binya no imiwe laisi kila mundu no atone kuima wewe kila mundu ni kuima atona kuima atekwatia kila kiandikitwa bukuni wa mina ukwatia the process it is so easy ita we mwemi no weke nondo like me ebuku ya eti ni harvest ni harvest e black tip pupa kana pupa ni harvest lakini ndi harvest yanyi ni siya windene ikaangwe yaba nondo kwa harvest mwemi no tona iwa we binya muno nondo sinizu ne bingi ya thousands and thousands na kwa harvest 1111 na bauni wa mimeka hata mona yake ndo kebinya at the same time nondo ndia kwa nimete ebukuni ngaikana na je bukuyu process inu ya kwethia ni ukite ngatile process in that creates ngasia baya ndeni wa kit that means ila niende na feed hivi iswingire sioka isia yebo so I have a continuous process cycle yo baunde ni bau na nondo ila ngwenda kwa harvest pe ile tila na ile kwa harvest ni nondo nikaenda nitamine ni kwate the larvae sia storage na sia kota na bila na ile kabaya iketha ta seed bank you know yeah sa seed bank
ko ika continue ikaende yao ika yo bu ika na ika kala ika complete cycle siba lakini ndako that is off record. That is making work easy. And for me it has worked well. Asante kwa mundu kwenda kuambia mistakes mabitu ala wewe tona either wewe kieta muhimi lakini nuenda umatane kana maikeze kwika kiu we mistakes mwingine mundu tona ika kwa BSF na wote tona either wewe kie makosa ni kwithi wote na nyumba ya Shombailu. Nundu twase kwi sindu sita wa nguku no siese nguku ni siokaana niye saa na sindu nduti nacio no yesa na mbia nacio ni yesa kwanza isiendete ilava pyu nundu ukasia bandu pate nyombe tenzeo withia mbia likile sia ya kaneti kake kiletini nundu ileti so ndei ya aba ya kitini siaya at the same time no siesa o mindu esko nyumba yacho ni ilela yinzeo ni ilela yinzeo. That is one na ke muimi no waile theo careful nikenda dukeso tia kiti open tondu na tie na sio uluka siathi ni endabyo sio ndema yeye mweti ya wabu. Asante ni sebe mundu no ikulia ni siuma sia munke muthuku nundu si yake ko si munke muthuku sometime ni sieta munke depending on undu wa mix kiwuo na mindo hii content si wekea ni waelewa tondu wiki yake kingi kikaeta muke mwingi muke ni wethabo lakini muini you can control that by undu mix kwa mwithi mundu wetha cia makoyo makoyo no manewe tondu nguiye unwe mimweu na twende mundu aende na kwika research jutiona taku nikenda we save ya you ngatwa makoyoni mawa niwe sindito no te ya muimi nangi mwa yukekie makoyoni na kwa practically I have not done it that will be a mistake nundu makoyo makayima kakwa niwe seju ni mindo shuka blame yoka kwako what I need to do na nikwiye muimi ni scientist na ni researcher na nundu ni nakapodi kama koyoba na ile kuikwika chu nundu na magwa to me it's no we got research ni research ni dirani na issue na magwa nundu we ka research na makoyo maini ti makoyo ndela magu so no kindu na muhimu wa makoyo ile kwiko research akwa kaka ndo akeko makoyo maini that is my advice nundu ndimu yani meka ate nundu jaika ni toki akila what I have done practically kwa ndwala pengine mokite na makasoma kuma kwaku kama nenga mbeu machosete hata ana pengine ibinda yoke ta myaka 5 ando ni meitha makumbatilitie wemio okamba wito kinubina ile kwasia ni ati ne pekinu tukita amewile miwile ni ndo nyoka wa studio kona yolo kwikawani musiona kwa ndiye ndambia ka studio kakwa sisi ni miwile na mwe minuto na uka musomethia akenda akona ki so simple na kaleo atia instructions nesa na leo atia instructions aileo succeed kiuki mutulango kila kiboni ati ni museo lakini you start small by small yani wamba tite levels ni wale nino nambe yo baini na namba ta na at the same time onisomete ni wale asante kamera yaku ni ya utono tabia hata mundu kwenda kwambia wemio wa BSF na pengine mundu either yenda usoma kuma kwaku kana ayenda mbeu atono kukwati hata ni asia mundu either ayenda kwambia wemio no emiwe laisi tiwe emiwe bina we laisi nondo sindu ile otumia ni locally available na ndio need a lot of expense kwa unito na umwe anu emiwe bina na we noet is an income generating activity nito noete muimi with the right connections nondo ayemya ingi all over Kenya
ni ma adopted that kind of organic farming, that kind of farming. With the right connection, networking. Mwimi nwambi that project, that kind of farming, na imwete income. Na at the same time no na ni kwitha ya put waste ulai kwake musi into use. Na at the same time ondo na say it's an income generating activity. Na nenda youth takega youth ni uko on board. Mundu white collar job is not there. Makambia kindu chuchu. Mundu ni itwa millionaire within a period of time. Yeah. Asante. Na yu mundu witha ayenda kusoma. No, okay. Sometimes nini over free. Some other time I charge. Depending on nindo na ikalobu na mwemi ayoka na ile mcharge. Di mwemi. Ayoka mwenye wangewa kawaida yeye sasa hivi msome this year. Wani msome this year. Lakini normally an hour is around 200 to 500 depending on. Mundu no okeweka no kikundi. Mundu no okeweka no kikundi. Yeah. Asante watu wanaokwati hata. Namba yako ni 0726 274 739. Kana kwa alama ya Airtel 0738 222 700. Yeah. Asante Peter nondo oka na utusomera ilwa BSF amda mwene ndemegwa ilwa kakika na ini se yuni meitha mayenda muno na indi wako na nambesu na yo kukwatia no imathi ya nikane ba no lokwenda mbewa yosa nikana withie nitwaeka kutinda tuendete sokoni kuthowa liu wa nguku liu wa indo liu wa ngulwe no yithia pauo ba umondani ti kuno cycle nguku sia yake inuki nacio cho chayo yewa ni kiinuki na tuende na kwitha tuyola ngalama ba ya miondani yitu kakikaitwa Black Soldier Fly kana BSF ne wakaine sito ya kikamba no twisa umanda ni kana tukete na kila mwemi wonde aikumbatilia wemio ni kana withie nguko sito ntwasie ya nesa indo sito na iwe makoyo pia nome asani sio nengwa lakini Peters ya ambaye ka research ni kana indila inga yoka akwie makoyo ni maye na maende yenesa na ini ndimu beano ndo akwitha wakati na itondene owa kilungu cha amuka nye nita wa Robert Mutuko ni kuendea kutinda nesa tiwa nesa. Ino ni Mutongoi TV.